Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kaken hon Meghalaya Talent Search Organization. Shen kat Pynlong saya ke Rynsan Ïakob. Hakaban Pyni ki sap ki pong baper ki badan Haki Briew ki badan Jingduna Haki Dkhot. Ïakob on tape kum ka Meghalaya's Got Talent Specially Able Talent Season 1. Yakane layatu da kinong ilam jong ka Meghalaya Talent Search Organization hak jikendo bat kinong pathai kubor. Haka arpun trek mentau nai weng 8,000 kapra hasilong press club. Yakane ke Rynsan Ïakob kabasisngi on sepelong haka lai tarik unok pra mentau senam arjakat pra hadan basko hall lai umkra shilong nadu kapor shipau baje menstep chaneng haka bai kinong job haka kerdan baningkong on ai kusnam da kapisa ke ba 1,000 tingka kibawan baar khatsan 1,000 tingka bat bawan balai pan shipau 1,000 tingka Nakoi jengmut di nomor kisni ngilap ki nado season 1 nado season 3 mata nisham ba kini ki differently able ki dan ka jingslor masem ba ki mi ba kin one ba yashim mata ha ka Meghalaya's Got Talent ka ba yashim mata lang ba ki te ni Dkhot ke ba ha ka season 3 mata te ni Dkhot ba let's say mo ka ayam bala let's say katangkam yangi ba ngin I platform na mata jong kitu differently able lengba kani kasai tingyan kita ka Meghalaya's Got Specially Able Talent Season 1 te kani kalong take tanam ta ki specially able ki real dan sab ki belong specially able ki berduna ada Dkhot na kita bagi Haki specially able te isno ba kan ay musim shibo niti but amde na kadaw ya kani season mangile kani ngimot na ba o kimla shibo wan po Meghalaya's Got Talent namata jo ki kila wan ya khon po Meghalaya's Got Talent ru but kani kalong tang special one day competition ka ba ngile namata jo ki but namata jo kani ni tayo we collaborate with the Office of the Social Welfare Department Government of Meghalaya, but the Office Jong DC East Khasi Hills. The namata ni undan kam bayro, ki contestant tu undan kam bayro, ki nampay karo, kalang free na dong siya. Kajing bisa naman wait na kaliang the judges, but hagito kasing nile ya ka round step, janmit part minsa ya aja ka final round. Keslong bet kata ka prelims but kita habis ke final. Kani ke TV show hi kumjo kumangi Juliet but in sabo ko YouTube. He forms ke dunia kumjo hi ya tamba compare net muta jati. Tamba ka badan kam lamba nishim ya ka certificate na medical officer. Ya banda certificate na medical officer ban proof ka identity.